Valuma-ndleve eka vukungundzwani va vula leswaku ka ha ri na ku tala ku vulavula ntsena ngopfu loko swi ta eka ku tiyisa nawu wa ku va sirhelela. Va lava leswaku ku tekiwa magoza ya xihatla ku simeka leswi swi nga kunguhatiwa ku va sirhelela. The pace is very slow. During his evidence at the State Capture Commission, the state president did allude to the protection of whistleblowers. Since then, what has been done to protect the whistleblowers? Babita Diakaran had to lose her life. There are a lot more other whistleblowers who are still outside. We know of witnesses who could not even be named. Take the Transnet witness, who was one of the bodyguards, whose life was almost taken away, who is still out in hiding. Va amukela xiringanyeto xa ku simekiwa ka xiyenge xa ku lwisana na vukungundzwana. We further believe that such an agency should be independent and impartial and subject only to its mandate, the law of this land and the Constitution. Thus, we concur with Acting Chief Justice Zondo. We believe that this agency should have a division called the Office of the Whistleblower. This office must be adequately resourced with the necessary skill to ensure legal protection and social, psychological, and even health resources for whistleblowers. Valuma-ndleve eka vukungundzwani va kombela leswaku ku va na ku cinca eka nawu lowu sirhelelaka vanhu lava paluxaka vuxokoxoko bya nkoka bya ku pfuna ku lwisana na vumbabva na vukungundzwana. Leswi va lavaka swi cinca swi katsa mhaka ya ku va vanhu lava lumaka mfumo ndleve hi migingiriko ya vukungundzwana va fanele se va rilisiwa. Naswona va lava leswaku nxaxamelo wa vanhu lava ku fanele ku mangariwa eka vona wu ndlandlamuxiwa. Xin'wana va xi lavaka i ku nawu wa Afrika-Dzonga wu fambisana na wa nhlangano wa matiko ya tixaka UN wa ku lwisana na vukungundzwana lowu vulaka leswaku ku fanele ku sirheleriwa valuma-ndleve eka vukungundzwana. Naswona loko leswi swo ka swi nga endliwi, valuma-ndleve eka vukungundzwana va tiyimiserile ku ya ekhoto.